Kari India kan sekelalong kari kebaklan bortam kepertai. Kublai si pun bagi subscribers baru kita juso terban bagi video di channel Storyteller London. Kinyau pupras nem kajingyat dan ti jong kari India. Hadian balayo ya kajing lalut na kasorkar pareng. Sibun kijing ya kebakari India kalayat lengbah. Sibun ru kijing syapet po kamtam na kirisep ngi. Namar kajing duk, bat kajing sadin. Kamtam nilai namar baka India kamla ban kontrol, ya kajing bun pat. Wala habdeng sibun kijing ka India kaya yaksat, kumno ban kenjo ya katong. Ban yakni yakin nembar kibasyakmat. Lada day ya kaspa ka jing nang jing start bat kabor jing klan ka India kawan number way ha ka jing bun pat ya ka pertai bat ka jing bun pat ka day sispa sau pulai pon prapu way kelur ngut kad baki way giri ka pertai kielek ban penduna ya ka population le ni ka jing bun beriu Henry ka India ka nangkiu. Henry ka kli bastard jong kari India. Ka sim kabu ya ka jingbun pat. Banlong ka jing kamay spa. Babun pausya palat ya kitu kiri ki barit pat. Menta kenu-kenu kiri ke pertai ka don kam ya kari India. Namar kabun customer. Kinong le Facebook ki babun tam ka pertai gede kinong India. Kinong le YouTube kiba buntam makapertai gede ginong India. Instagram, X, bat kiwe ki social media. Ki company baper-per keleng kapertai ki kwa bandrung hai India. Namar kadai keri ke babun customer tam makapertai. Lada di mobile, lada di kali, lada di saya ka eiru. Ki customer ki babun tam ka pertai gede ginong India. Baleng ba kani ka jingbun pat. Kari India ka sim kabu ya ka jing ka mai spa. Kat no spa bilion ha ka sisnam kari India ka kamai. Tang na ka kajana jong kini ki social media jong ki risep ni. Bat kari India wat jule kai ho. Ladangin pai syaka ekonomi lani ka jingdon jing jongkeri. Hakas nem arhajar. Ka GDP jong ka India kadang day dang tang saus paan ribu pra point saupo billion US dollar. Bat kawan nembar katlai haka pertai. Hadin sipos nem bat kata kadai. Hakas nem arhajar sipo. Ka GDP jong ka India kalakiu siya ka way trillion US dollar. Bat kalakiu siya ka kerdan nembar kendai haka pertai. Hadin sipos nambiang bat kata kadaya kasnam arhajar arpo. Ka GDP jong ka India kalakiu siya ka riu trillion US dollar. Bat kalawan nembar san haka pertai. Hadin sansnem kata gadai. Hagasnem arajar arpusan. Ka GDP jong ka India kalakiu siya ka 1.4 kendai. Trillion US dollar. Bat kalakiu sendon siya ka kerdan nembar sao haka pertai. Kumda ya keri India jongi wat ya lekai ho. Ladangin ya pai siya kibor sipai bat kibor tiartma. Ladangin siya perkat bit hapo senong lajong isngo kumba. Onle ayu ya kita kitiartma. Henry ladangin kap ya ki kemat si kaprip. Bat ngin sengap pensyak baka skor tang sipang. Hang tangin sayo pon. Baka jingklan bor kisipai lani kitiartma. Om da tau naga bentaban na yertma. Henry ban yada. Ya ka syong suk syong san bat ka jing pen ma pen sir penting. Jong kin nong syun kiban nabar.
Karin dia haki bor tiar thama bor sipai kala nang kiu suki jai. Dei namar bakiri ke persai baro ki kenpo kenjiru yakin dia. Badai kas nam siejar khandai spak khandai pukundai. Prime Minister Badan Buram Jungi ubala klatno nakani ke persai. Atal Behari Bajpai. Tes nuklear hapokran. Katai ka jing tes nuklear. Jong keruin dia kelapen kiwin ya ka pertai Paraguay. Ka Amerika kalabu sanction ya keruin dia. Henry lengba katai ka jing penibor. Kalapen long ya keruin dia. Bahkan kiu kerdan. Badai hak katai ka jing yalek ka batang sausni. Jong ka India bat Pakistan balakot. Kasindur operation. Kala penlengok ngan ya keri ke pertai paro ya ke jingklan bo. Jong ki tiar thama po ying ke India ke Balashna. Kum ki Akash Defense System. Prithvi missile. Agni missile. Bat BrahMos missile. Ya kita tirthma trairi jong ke India. Syam lalak ban pakang de ke Pakistan. Wei balakawang na India selok kapoi bejeling. Haja kabatau. Badairu. Lengba kani ke operation bakala penlong ye keri Amerika. Bahkan sedang ban bisni pihun ye keri India. Namar kayui bakari India kelas tangkiyo. Badalelei kiri sepni. Kim kwa ya kari India bahkan kiyo hagabor. Kari India mentah kelas tang penbun ban sena ya kitiar thama hapo rila jong. Hakini kisngi kedang shutes ya kita ki fire drones. Kita ki drones ki balak ban kidru ya ki bor nuklear. Bad kete ke jing tes kalalong kebajob. Kala tes ru saya ki Akash Prime Defense System ya kabalas na penjenaisu na ki Akash Defense System. Kala shnaru ya ki short range missile. Prithvi 2. Uni short range missile. Ula ban set hadu ke jingjingai ke ba arspa sanpau kilometer. Nang ta so Agni 1. Agni 1 pat. Karencong u kadai news pa hadu kendai spa kilometer. Bad kini ki Agniwan. Kila ruban kit. Ya ki bor nuklear. Ka jingkya jong ni Agniwan kadai. Arton Shitengway. Ka India kalai trilang rubat ke France ban Shina. Ya ki 5 generation jet engine. Ban Shina suloi pat. Kaya trilang bad ke Russia. Menta ke India rengkat ke jingnya trilang bad ke Russia. Kalasna sayo BrahMos 2. Haka sendur operation u BrahMos ulat trikambha. Haka baki sipai Pakistan kimsem lalak ban yada. Ya ka jing klanbor jong utei. Misail lu balashnahi hapori. Daka jing ya trilang bad ke Russia. BrahMos kamut. Bra kamut Brahmaputra. Mos kamut Mosba. Brahmaputra kadai kawa kabahe hai India. Bat Mosba kawa kabahe Russia. Kumta lakot lengkot. Yau tay misail to BrahMos. Kari India menta kaladon ki saintis ki balala ban le kat kajing le jong ki saintis jong ke US. Kari India menta kalalong kari ke beruspa kawan nembar sawa ke persai. Batu Prime Minister Badan Buram Jungi Narendra Modi Wong hakasnem arajar arpunyo. Kari India kan sawan nembar lai. Haka jing don jing em. Banengkong ke United States of America, baar ke China, balai ke Germany, basau ke India, ke ekonomi. Haki bortma, kiriu start riu sempang bat kiriu yit benia jeng ke pertai kiong. Hadin san posnem ke India,
kan sekalalong kari ka baklan bortam hagapertai. Tilada pinang kwasyo ban yos ngau ya kum kini ki kana sa comments next. If you like my channel, please tell to your friend. If you like, please tell me so that I can be the best storyteller. London.